Abad keranjeng sang ayo dia sampune kadiasa punike sahku digelis ide dia adnya suari ngeranjing ring padunungan dan ini tumulir res malingge nenten nyawis buah pitaken dane iwayang tam-tam duk punike sah ke digelis ide dia adnya suari ngeranjing malingih punika ring padunungan dane tam-tam dane tam-tam banyam wali duk punika dani iwayan tam-tam atur sinambi nguncarang sembah para namya mati ngering itu dia adnya suari ya hampura donongan inggih daging mametang lugero titiang ratu tur maning banget titiang lungsur agung pengampuru duaning kelangkung pisan mis buat pedunungan titiangnya ratu Raden Dewi menam kene puput reki dan iwayan tam-tam atur rasa punike nemangkin kocap sake ketimbang oleh ide dia adnya suari ya lamun mana beline nami kini nyen malu beli wayang tam-tam dadi sepetekan gelah petengi buku jani sing jeung alih padunungan sing jeung alih ane madan arto barane sakewale tuah manah bliniane jati-jati luwih deune tanggelah beli wayang ya den dononganek rosa iya diastun lantas buat padunungan anak ibuku beli cara jani raosang rusak mis buku akhirnya beli ya tamara
dadi punika wacanan itu dia adnya suari malih kocak kasaureun dani iwayan tam-tam lintan lacoar kade paksi dan janekan wiyak pipisan anggan palungguh cokori dewu kelangkung ngajum pedewekan titiang yen teko balsang titiang wantah waluya sekadi kendis sing jengelah tongos ane pasti ke ane jenet punika ratu Raden Dewi Rares nanggal mandek kiasa punika atur dani wayang tam-tam nemangkin malih kecawi soleh hidup dia adnya suari ya. Paksi sesapinet luwe nah niki nyen malu beli wayang beli ngorahang padewekan beli bicara kedis sake walu kedis sesapi ini dodonan tuah kedis luwih untuk adane beli mangelayang gomara desa nah tegarang letekan dadi kengken solah polah tingkah yuk kedis sesapi yeug serahina rahina mangumbare mangulayang mangumbare deseun teu beli nanging genap jane pasti sakewaleyen raosang kedis sesapine totonan subuh yang ngelah tongos ane pasti subuh yang ngelah tongos jenet tuadane beli di aungane lintang sing adelen dadi tongos yui kedis sesapi tuah ditu di tengah goane di tengah aungane ieu ngetis teu beli masayo blagane ditu di tengah goane di tengah aungane totonan dadi yeuy gede sesapi mesasayuban ngulureun rasa kena legan nyanyi
malih lajore wacapan nah nejani beli wayang tam bagus sanaki buku dewu nejani yen lakur buin lakar bawa sanggelak wadak urip mula pasti sekancaning ane madan maurip dini dijaga sekali pemekas ye imanusia li panjang agung mata pelacur di padangan beli meribang beli subuh tatas tahu iya diastun wong suber iya diastun agung sake walem kejang yo ada madan manusia kade napanin urip dini dijaga sekalone beli